Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV ni munyemerere mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Ngewe tubonetse nk'ibisanzwe uje kuba muri zimwe mu ncamake z'amakuru turiho tutegura. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu bikomeje gukomera none kuri itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 2024 inkotanyi zikomeje kumara abantu, ariko kandi ishimuta rirakomeje ndetse kwica mu yandi mayeri ubwo ingoma karinga ikomeje kwihinduranya hirya no hino. Noneho ziri kukomongana aho zegeze Mozambique, niho tugiye guhera. Mozambique ndababwira ko izi nkotanyi zikomeje gushaka uburyo za kwinjira South Africa, none South Africa ikaba yamaze kubatera imboni. Ndavuga za nyenzi inkotanyi ya karinga imwe yagiye ngo Mozambique kugarura amahoro. South Africa ikaba imaze gufunga umupaka umwe uyihuza na Mozambique kubera ko bikanze cyangwa se bamenye amakuru ko zira nkotanyi zishaka kugabayo ibitero n'umutwe w'iterabwoba nkuko zigeze kubikora zije kwica abantu. Rero umupaka uzihuza na wa South Africa ubahuza na Mozambique umaze gufungwa kugira ngo inkotanyi zitabacengera, cyane ko hari amakuru ko bashaka kongera kujya gukorayo umutwe w'iterabwoba mu kudurumbanya South Africa. Ibi byamaze kumenyekana. Ndongera kubabwira ko nyuma yaho 23 basinyiye amasezerano ko igomba kuva muri Kongo. Ubu baje mu yandi mayeri, mu gitondo nibwo babyutse baraswa ndetse guhera mu ijoro baraswa, hanyuma baza gusubira inyuma, ariko aho bamaze kwamburwa bakaba batangiye kubeshya n'andi mayeri ngo bavuye mu birindiro, ariko ari ukubeshya. Bahakuwe n'amasasu ya Wazalendo ndetse n'urusaku rw'amasasu, bari gukubitwa hasi hejuru. Ibi rero bari kubeshya, amatangazo mwumva batangiye kuvuga ngo basubiye inyuma, ni ukubeshya, ni imbunda ziri kubakuramo, ni imirwano, kuko bamaze kurushwa imbaraga. Rero ntibababeshye, aho bari kuva nuko urufaya rw'amasasu rubari hejuru. Ndagira ngo mbabwire ko ejo bundi ubwo Nduhungirehe yinjiraga muri Kongo hari Goma, hanyuma bari muri ya nama yabo nibwo hafunzwe umupaka by'agateganyo, ariko impamvu umupaka waje gufungwa by'agateganyo ubu yamaze kumenyekana, nuko yari afite gahunda yo kwinjirana n'amademayi yo kujya gutera ibisasi Goma. Ibyo byamaze kumenyekana, kandi nayo mpamvu iyi nama yabereye impande z'u Rwanda ntibinjire hagati mu mujyi wa Goma, bakayikorera hariya. Bityo rero wari wafunzwe kugira ngo bariya bademayi bere kwinjirana ibisasu babeshya ko baje mu nama. Nibwo habayeho gufunga uriya mupaka, nyuma yuko FDLR isohoye itangazo isaba imishyikirano. BBC ikimara gusubiza, hari andi makuru yaje kujya ahagaragara. Ese igisubizo cy'izi ngabo ni ikihe, cyangwa se cy'uyu mutwe FDLR ni ikihe? Mu kanya ni amakuru arambuye muraza kuyumva. Ndagira ngo mbwire ko akari inyuma kari guhinda. Gusa wowe udukurikiye ukande wiyandikishe ubu butumwa bujye bukugeraho, sabone ntuzibagirwe, ndetse ukore no ku gikumwe kireba hejuru. Mwakoze mwese, reka mbashimire, mbabwire ko amakuru dukomeje kuyabategurira. Nibutse ko kandi RDF ikomeje gutegura ibitero simusiga ibiteguriye hariya mu Bigogwe byo kugaba hano Igoma. Ngira ngo mbibutse ko abakongomani FARDC mube tayari, kuko ibi bitero byamaze gutegurwa ndetse bakafite gahunda yo guhagurukira mu Bigogwe. Ese birabagwa amahoro? Karibu naho mukanya mu yandi makuru. Bye.